Yan na namega makoko cede-cede mapasala cede-cede mapasala tapamakan na dega dalelena. Karena ilmu itu terbagi. Makanya nabita itu nasuruh ituti pintu ko magharibi. Sebelum maghrib ya komeni labu mata nase, jangan buka pintu rumah. Tutup pintu jendela, anak-anakmu suruh masuk. Yo puidi. Napi pede melo labu mata nase, napi mo masuk mas selfie. Samse gere. Setan. Iya. Okon itu namanya na pengaruh makaleleang nasabak di situ jin keluar, makanya itu kumelabu mata nase ya sangitandu setan dia nawat dito masampajang onrona to ajingi masompah pak mata suemi itu nasompah ya ji mangolok ko niro ya natu namega nana atau lima mas selfie natu namega seta-seta ngecai podang ada bayi ne makoto ya natu lima selfie kumelo ilabu mata nase ya cuma kali baca ya tuh. Ah iya natu ya tengi mas sempajang ukoro tapi angka baca makan jalada aga apa surah wasyams wal laili kulon subra bil falak kulon subra minas ya kota bacamu ya pae komelo ilabu matan nasoe maka dato pandita pada wai bosie dalle mudena petu kacamata ya lulu kau itu manola rezeki 40 hari itu ada di kitabnya Imam Sarnujin. Iya na tu nak kada tahu tadi lo pemali demo berdosa kau jamai nasabaya kau makan de pemali tidak berdosa cuma mempengaruhi kehidupan dunia nasabak dalle na kunrui iya ya kepala kau pa balu-balu na patapulo sona na tola dalle tu na siulat tu lebih aja tak kada iya na tu na nega nasa di saja ba balu-balu kawatu na pamulana sa makamoy ka pangali magi 20 taray na di na je na magay pamali nulay jang kataw siriatika tapatawi sinasalahkan nalay na salah-salah. Iya, asa pura memang iya ang kayano karwarawi balu-balu ko ay inulay dyan na baca-baca. Tahu pa akong ron. Iya, hindi itawin na salahkang padahal alin na malanggar. Iya na ro makiro ye. Palay ko Allahi wa barakatuh. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi alina tumalabita Pak Imam beserta seluruh tokoh masyarakat, terkhusus sahabat kami Ustaz Asri
dan juga Sohibul Bait, Sohibul Hajat, tilau dongengi mamagi-magi ne paturungang atenangang monroiwi ia bola angkai nakibua untuk kehidupan dunia dan sekaligus menceji leteng lalap baraka lore suri mondrina pong Allah Ta'ala mati insyaallah. Magi-magi nonroi bola na salama diberikan ketenangan dasarkan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sitonganna cara main ini adalah cara matasyakuran. Cara untuk bersyukur nasaba papedale na pong Allah Ta'ala ke alena Sohibul Bait wasangirona puranitama ternyata baru dikasih masuk. Jadi insyaallah pasangi lako alena Sohibul Bait ya matu koni kupuraki mas sempajang ngisah sempaja sunnah hajak ki don rakang, kemudian baca suratul Baqarah. Kita baca suratul Baqarah wadita bagi. Jadi telengi anak tak nabacai misalnya si digesok napa kita bagi itu supaya bisa selesai satu surah cicemoh. Jadi nasabak ko bunga yonri boleh mak ben itu disunnahkan membacakan suratul Baqarah di pertama itu pas bunga yonri mak ben bunga iletik. Jadi itu penting. Kemudian saya ajarkan tadi ya rumah kanja ipake nasabak berdasarkan hadis sekaligus ayat Al-Quran. Ya koto tama okobolata mak beres selengi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia nagang kaya ibere selengi boleh ibere selengi ti aleta apa iya ko yero boleh mita bere selengi tanya aleta. Jadi akadaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napata beresalangi aleta Assalamu alaina napata beresalangi malaikai engkau kilala bolata, makanya ibacai Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu berdasarkan Quran surah An-Nur. Maka dari Allah Ta'ala fa iza dahal tumbuyutakum fasallimu alayya, kau tama ko kilalan na bolamu biresalangi alemu. Jadi aku makadaki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tu biresalangi itu nasaba iya ko pa itu gaga benda mati masih kiri manangi. Bahkan onronge maka puja onronge mas sempajang itu tidak pernah berhenti berzikir. Idi tomi itu maka damate na sabade na kedo. Tapi maka dai nabita tidak ada benda di muka bumi yang diciptakan oleh Allah kecuali semuanya berzikir kepada Allah. Degaga tu sewa-sewa namo batu masih kiri to. Angka sikiri na memang to. Olo-kolo yang kasih kiri na. Aja tak kadai di tahu idi baka tahu tak kalupa komani masih kiri. Gitu. Urapi mas sampahnya dibaca subhanallah kata lupa telu ya mirona sikiri. Iya, jadi padahal semua benda itu berzikir. Bahkan maka di nabita ya kongka aga-aga pura monrui mas sampajang ya komate kok terima rani-rani itu mengilodolori pong Allah Ta'ala. Dan itu kala menjadi saksi. Nyana tu ampai ko to mas sampaja to kalete-lete. Ora ki mas sampaja perlu lete ki mas sampaja sunna. Mesiki mas sampaja sunna lete siki. Maka remaja datang tu kali lelele supaya mega sabi. Mega milodongangi. Makiro katana. Makanya kau tamaki beresalangi jolo. Semua yang ada di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia toro ibaca nasaba ia tu jinge materu kosibawa ki. Ia kotama ki kilala bolata macio to narsaba ia tu kotopole joka pada rona ia saya dari naik mobil jauh pasti kaji macio tidak mungkin tidak demi nirita tapi pasti angka macio riki aya naro kotoma beresalang ia naro tutu ipintun na jinge supaya dia natama apa ia ro jinge kak de gaun ronna o komitasi e monro ya se na wae tapi de gaun ronna ya kong kaju madari kon itu monro ya natu na madari katau nalasai cuma idi kon nalasai ki si anggota ki
Apa tu ditolono kuro bawangnya gaga. Itu kan makiro. Ini na penipede na lasay nasa wanggo takutongan na iya. Apa tu lina pandre na. Makanya kung kalasay ki aja talokuro. Iya. Jadi makom itu ya kung kagaga aju maraja may tabban na tulis sarre bulu-bulu ko tumadape angka ko tu maca itu ko itabangi maka dapat kecaran suri made tabo dabani maka de ade ko meka tabang itu ko baje ya jamon langsung tatabang iya kung kata ko boleh na isuro made na pe itatai boleh de na macai yo po ko tatatay bawang inang kayase de ta macai na makon itu na may kataw na lasay maka de to pandite de mo itay suro memang imade bicara jadi dimoki okoro maka deh mereka tetap bangi ko bajai ade memang no kutukong kako kutumondo lete kalau sapa onro ko romo rilang ngewe kita podangi lete na sama tole na maka datang de meto nonro ko ka makiro yena tu ampe to pandrita biasa kong kaaga na salipuri aga na bacangi kotannya suratul Fatihah ayat kursi apa ya ko surayasi malampela dai iya ko suratul Fatihah madari mo pa makadai malampe mo pa aya kursi kada malampe to iya na tunang kasalipuri salawa na baca ba mi salawa jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya ko malampe mo piro akar bani bismillahirrahmanirrahim tapat dari bani bismillah namo cicam mi ya ko ya rode mo patapala ya imate bawani katudodo ko namo bismillah de tonulay iya termasuk itu ketomelo matinroy patungka kejari bismillahirrahmanirrahim 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 jadi ka-20 sindi pa 10 ko ajewe cicang ko posie iya naror supaya de na tama kung ka papa disang makalelen na kiri tawe de na tama ang kagaga taw lamurang nyawa de na tama itu karena itu kunci ditutup pintunya bahkan engkau kusik di riwayat aluruntu maka itu pandai dan ini diamalkan para ulama nigi baca bismillahirrahmanirrahim akasiratu setiap subuh akasiratu to komelo imatinro edegagam manre watakaleno kilala kiburu namo alati de to namelo manre tidak ada binatang yang mau makan jasadnya orang yang merutinkan basmalah akasiratu koele akasiratu koreweng namunya mirota amalkan tapi jatuh si tak ada bismillahirrahmanirrahim akasiratu jadi bismillah tepatung ka bismillah ki mataru ya ruyala sikiri bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim akasiratu ibaca ya kolatu itu tu ni Fatihah jadi itu pakaian atau pandita itu tu pakai salama bahkan ko makan jai namo lo kolo ede to namelo padiri itu tahu yang ada kalimat basmalah di dalamnya itu kuncinya kemudian maka daka onna ya kotama ki iya jero tau pandrita diolo si batomotota kuncinya itu padisangan na dena si rupa anak mondre mi makokwa bansanaku na apa dua telus tas itu tas si rupa mi baca na sabak sibuki atau demi matoni risang jadi ya tau pandrita diolo nak guru ini padisangan ilmu jinge masuk ke ilmu hikmah sebagian nak guru itu ni tasawuf nak guru itu ni hadisah nak guru itu ni tafsir nak guru itu ni lontara na sabab pule eganai pak disanganna kadang angka pendapatna makadaki tidak sesuai Al-Quran dan hadis padahal dena sesuai Quran si hadisah ini mide panidapi makiro walengi contoh magi to motot tariolo na pasangangi ya ko makibua ko bola aja na si lampu pintu pintu tamai bolamu pintu tama kelala na pakarangange si bawa pintu kamaramu natengi pasi taru-taru makan magai palasate ko tu bola nah begitu magi nak kena palasan ini kadang orang tidak temukan makanya dia gagah hadesana tanya dia gagah hadesana iko makura pahang iya rojinge materu makomi tu lalangnya tu nasangeta tu susate materui nanya tu jingnya komilalangnya lalo makoro iya ko lalo terutama boleh de naleko na iya tula saya de gagal lete ko tanya jipa lete iya na tu nakana magampan nakan nalasa te nasaba magampan nola jitama makiro iya na tu nakana pasiselai ya ko pintu tamae usahakan ni pintu boleh aja nasi lempu atau pintu kamarae itu ilmunya orang dulu karena dia sudah mempelajari sampai ilmu jin
Jadi itu makanya sebenarnya Pak disanga makero Pak itu penting. Nah sebab di itu dicukuki korami namanya rodeto na temma. Yan na namanya makoko cede mapasala tapi makan ada gada lelena. Karena ilmu itu terbagi. Makanya nabita itu nasuruh itu pintu ko mangaribi. Sebelum maghrib ya komeni labu mata nase, jangan buka pintu rumah. Tutup pintu jendela, anak-anakmu suruh masuk. Yo puidi. Napi pede melo labu mata nase, napi masuk selfie. Samse kare. Setan. Iya. Okon itu namanya na pengaruh makaleleang nasabak di situ jin keluar, makanya itu kumelabu mata nase ya sangitandu setan dia nawat dito masampajang onrona to ajingi masompah pak mata suemi itu nasompah ya ji mangolok ko niro ya natu namanya na atau lima selfie natu namanya seta-seta ngecai podang ada bayi ne makoto ya natu lima selfie kumelo ilabu mata nase ya cuma kali baca ya tuh. Ah iya natu ya tengi masampajang ukoro tapi angka baca makan jalada aga apa surah wasyams wal laili kulon subra bil falak kulon subra minas ya kota bacamu ya pae komelo ilabu matan nasoe maka dato pandrita pada wai bosie dalle mudena petu apa surah wasyams wal laili kulon subra bil falak kulon subra binas ya ko wasyam surah ke-91 ya ko wal lail surah ke-92 kalau surah bil falak kalau surah binas mana sa teruntuk ya ko dia tu le runtuk capak na mana korang yang tabuka teruntuk nih jadi itu kuncinya apa mau surah ya ko dia tak apalah yang ngaji ki komelabu mata nase makanya di situ dilarang sholat tapi tatutui pintu tak tatutui jendela tak supaya aja nata majingi sama kiro termasuk jangan memotong kuku di dalam kamar aja tato ba kilala kamar apa itu jin kan huku ya mapelah yana tu namega tau biasa denule matindro ko kamarakna yana dena su isaliwa denule matindro ko ki kamarakna tu 50 papena dina padahal jalan ngasewe mapalla pule lalang itu jin kuku. Coba midi saya sama toba itok mi aga komani jadi nan resi sagi setan. Tapi dia toga ke kapang. Paling makanya itu komeki matoba sebenarnya komeki matoba itu ajenne ki jolo salah sigilingat ya tuh ko jumai ko tome matoba ko jumai matoba ki jolo napa lo cemme mestinya lo ki jolo cemme majenne sempurna napa matoba supaya ia rokanuku lega polo ko watakale dalam keadaan suci dan tidak pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Iya pak mega tuh matoba memang ijo napa lo dio tak bali jadi ko matoba kayak tuh matoba ya so sining atau Kamis sih atau Jumat ya telu ngasewe jadi komatoba kenapa di komatoba ipamula tawi pak jalo napa datu lima napa macicinge napa nak lima napa lokindo lima dia nakan naitela sawali ko ya tu napake termasuk pano dia nakan nai pano ko yang penting makiro pak jalo datu lima macicinge nak lima napa lokindo lima makotoro matu kiri tapahani napa ini sam nule 500 di meter kan ukuna na tapak napa ini sam itu kecuali kayak bercukur makelu makanya korabai saya dapat di kitab hikmah itu ya kong kan anak tabaru jaji makanya tuh kopure bunga itapa uluana 7 hari kelahiran dipotong Rabu nanti matok mama keluki rutinkan setiap hari Rabu selama 40 Rabu. Iya, soraba maka dek korwita penjelasan atau pandita ya ko angka anak makalu araba maka dia akan bisa menjadi ulama fikih orang ahli di bidang hukum. Iya, ya lengi kecerdasan yufaqihu fiddin pahangi agama. Iya. Jadi soraba tapi di tomato aja nah laba nih anak tanah iya itu yang kongkana masih sekolah mau apa itu bagus hari Rabu jadi kemudian saya kembali tadi siaga menek macarama kak jolo iya jadi kota makiona ya roh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu alaina aleta naruta beresal lagi wa ala ibadillahi solihin, supaya ya malaikat pamaseweng kau kilala boleh emun riokoro jin itu diusir keluar. Nah sabak deni beresal lagi itu akan keluar. Yana tu nama tanna yonri boleh. Yana kata utama bolana dia nak beresal lang. Magi ni baca kulu Allahu, kai tambai kulu Allahu. Suruh nak kata baca kulu Allahu katelu. Namo cicam mi jajito, tapi makanja ko katelu supaya magai. Madecing ni bali bolata macenne. Tanne idi bawang na pakai daleki pong Allah Taala. Ya ki baca kulu Allahu katelu itu nak dapat tamakan ni korak bolamu tungka mutamai. Pak aku tu me baca 30 gesok napa tamarna. Dia tersalai bola. Ya naro ni baca kulu Allahu katelu Pak itu setara dengan menghatamkan Al-Qur'an satu kali. Makiro. Jadi ya meroi baca. Jadi kota maki kaya ronana takama dari macule. Ya tona tu ampai di kitabnya Imam Sarnuji maka dia tomatot tariolo pemali tapi engkau kita dalam kitab Ta'limu Ta'alim di Imam Sarnuji dia nawat di masering ko boleh ko wani. Iya. Nawat di masering wani. Katau tu tau liwat repa na wani pinasering. Itu napi liwat masering ko wani aja. Magai iya na tupak de malaikat rahmat te kilalan na boleh. Yan na tu tomo tadolo makada iya ko musti masari ko aja mo sari lo saliwang sari lo lalasisang mo pasipulong elepi mo abeng usaha kati roropoe aja nak banyok ko boleh karopo apa non rigid tu care-carewe ko igatung isaliwa ko pure sesa aja nak beni o kon itu nama dari yang katau nakan napat diaro empat diarona langsung mate itu jin pakaian. Mereka apa tu bayi ni tetap papi rewe na sesak, nampak bani sesak na, iya. Nang kabayi ni tu 5 sesak rewe ngapa tolasi sang. Sakadaga mana repan. Pak rewe pina sesak, iya rotomato tadiolo macalada mapak guru. Asasa ko maele murakoiwi sebelum lemah pulun ni nasabaya na pura sara mamula ni jinge masu lah kada aja nama ceke papake muna pamuala nasabaci ko natamai jina payala yana tu nakadai pemali tu ko mangaribi pini pulu sasae makadai pemali betul na demu madosa ko mujamai tapi angka tu pangarun nama tu makiro masariwanyo ko boleh pemali nasaba napasu malaikat pamasewe madodo dale. Makiro ide na salah ya tu napak gurunge angka mana nangka ko kita termasuk Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'alim angka iya ko kato makada dega dalele na itu na runtui iya itu pe na sabaya ro tomatot tadiolo ulama non rima guru iya ro ulama eriolo wali non rima guru iya idio ko mani YouTube guru napil YouTube kita napil Facebook ya tanya na irsyadul ibad na pake tanya na riyadus solihin ke TikTok iya mani on rotona dega agak sakada agak kenri pamula na kenri capa. Nah ini penting saya sampaikan Pak supaya ini tetap dijaga jadi aja tak ada bidaya deh angka memang tu dasarnya angka pada mia tu andrewe na tengi na bita tatala tala angka nandre kosi di tak den na andre ala ya ro magi oko kamero baraka sama kiro maga je kong kagaga yala pada pakai sesa cidi idi na bawa ku yala mana ni tawe na di tulimon romajanya wai kadala iya bawa itola makko mati itu situ kan nandrewe iya na rotala dasar ro maka pote kata kolai peste mala nandre makai kenapa na sesa makai ka de nandre manang ide to nako to penrange de cek de natala jolo matu pita tambah aja tamasiri matambah daripada monro bawa ala ni tatalu saji si tengah minandre nasilakan nyukuyawana ya ganna tu Pak bayangkan ko sisa butau natasi saji berarti 7 kilo lebih 70 kilo lebih ya kumakumana ni rotai Pak na 200 juta penduduk di Indonesia lagi berarti lebih 70 tahun itu caca nama ini negara
Dia na perhitungkan itu wiro. Jadi aja kadang kita kelewatan. Mako mati je pakalinongi budi. Maka gagaga yang didiga gunana. Melini guci maka raja tak 300 juta tak 200 juta dia tu nak bisa peneh. Iya. Cerek kristal jiji dia tu kai pakai. Iya. Makun raya Pak Mondriolo mana wita lah dapur na makun raya sesa. Ya biasa paneu kilala dapur ngitare makoka masumana ngilayolo. Oki ruan tamu monro. Cerek kristal mapamule madani gang kamar raja dia tu kai pakai ya moro cerek kapo na tuli na pakai. Sabo i cerek na la nanti lo pasay na tempele ang kamu cerek kristal dia na kani pakai. Ya namanya kami cawa mereka kena. Tersinggung memang nih je. Panema ka soli yo kimana nga sange hajianu na pasoro reke nasa 10 nilo si panyakiku 20 nilo si panyak dito ka na pake piri palastimo nandre kome mandre. Iya. Rapai pilih Palestina na sola dan toleh hadiah rinso ina ia moro makal nega gana pake negere makalelian itu iya makalelian kita bawang padahal 40 so na 40 wanina si dia gaga dia ini pake itu kalak minta pertanggungjawaban di hari kemudian. Iya wajujue makoto iya kenang ka pakai 40 so na dia tak pakai man rasa gitu. Ya kutanamana itu. Iya. Namo bapak-bapak de kamata pakai ibu 40 so na makutan na to. Ini mah peringat ramaya. Jadi sebenarnya dan itu akan kalah menjadi saksi. Okon itu ampai tau pandritata nasuroki maka dia kongka pakai baru yali langsung pakai masam pajang supaya kalah bisa menjadi saksi. Iya, tak pakai masam pajang. Aja nih yang moro dastar itu 5 igalulu ya mati pakai masuk subolo ya mati pakai mak bajabale. Mati pakai mak bisa pane mati pakai masam pajang. Iya. Asa maripa jesa di ngustasi pasak mama ni mak mak dia gagak. Iya. Kato malada malisa-lisa apa maka soli na pakai lo malapa sana pura malapa na lepi na pak diringi salisa pak kadikan na pakai mas sampai pak perlu sampai ja sunnah na pakajagi salisa pak na sampai ja perlu ya kadikan nge nama igare iya sigilingan ngi kini loki malapa ya moro kadikan nge tak pakai itu iya mikologi mas sampai perlu tak pakai rumah balo ya pak waji nama igare jadi ini banyak hal yang memang harus diperbaiki Pak. Jadi rona upasangangi aja tak sering ko bola tak kawan ni. Kemudian yang kedua, jangan biarkan tempat air kosong. Ya kau pakai ki bempai ro pakai bempa pakai jangan biarkan itu kosong. Ya tu kunri dale. Ya kau waju-waju pure pakai na melomoki sesak maka na memui sesak kami memui pakai pemang. Tapi memi sesak ya naru ya lulu ka biasana aja lalu. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Iya. Kata biasa tahu naludu wajujuna nasibana tujuh malulu kami memui sesak ko bajai. Aja. Apalagi matangangi pakai wajujunnya lulukan, kan biasa begitu. Iya, HP kabur langsung ya lulukan makoy. Kacamata ya lulukan, oh itu menolak rezeki 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnujid. Iya na tu nak kada tamat tariolo pemali demo madosa ko. Jamai na sabaya ko makade pemali tidak berdosa, cuma mempengaruhi kehidupan dunia. Nasaba dale na kunrui. Iya, ya kepala ko pa balu-balu na patapulo sona na tola dale tu na siulat-ulat bi. Aja tak kada iya na tu na nega na sa dia balu-balu ka watu na pamula na sa makamoy ka pangali magi 20 taray na dina na magay pamali nulay diyan kataw siriatika tapatawi sinasalahkan. Nalay na salah-salah. Iya, asa pura memang iya ang kayano karwarawi balu-balu ko ay nulay diyan na baca-baca. Tahu pa kunrun. Iya, hindi itawi na salahkan. Padahal alin na malanggar. Yan na makiro ye.
Palai ko onra balu-balu kang aja ni tari ropo ko tilala pa non rijing. Apa iya ko tau makanja tu tau mapacing atin na maga si konek matoto kami matoto maka macam ni menyama sa dingo korolo mak balanca mako nasaba di gaga jingo koro ganggu ite ko lawi na itu jing itu 5 kom itu sipana. Iya. Ini penting saya sampaikan supaya tapahin kada makiro pe arana larangan-larangan na tawi biasa. Iya mero ko makade biasa ti istilah teman-teman iya ko to 5 kito numu de mulai mita deceng na isami man tapatapulo to so na dali mutatola gitu kiro. Kemudian makade nabita la taj'al buyutakum maqabir nawiru buyutakum bikiratil Quran was shalah aja bung pancejiki burulongi bolamu unriwi mas sempaja si bama ngaji nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah paterangi bolamu alingi cahaya bolamu dengan bacaan Al-Quran. Mega tau salah paham maka dia bikiraatil Quran nasangi maka dia gatungi kaligarapi onrotona nagatumana mo kikorangi den ga bisa baca dito na mereka aku ya tidak masalah tapi paling tidak ngaji ki. Nah, ya naro nak maka dia ngaji ya benar kulu Allah tabaca kota mak kita. Iya. Kemudian perbanyak mengamalkan surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Apalagi kong ka usaha-usaha pajoka perbanyak membaca Alam Nasrah. Kanjana sitongan na boleh ko jaji mako ireking siaga total na pembangunannya dari awal sampai akhir. Napa tapassu 2,5%. Iya. Jadi misalnya maka ada 500 juta, tapassu ni 2,5% okoro, aja tak kada sakka akadaki untuk papas salama. Apa ya ko rumah pribadi tu dia sakka na. Ipassu mi jolo sakka na dia na pakai mak bangun kecuali biasa waktu na tapake mak bangun dia na passu sakka na, tapassu ipacapurang. Nama kiro ya kan rumah pribadi tu dia kata sakka na pak tonri bolatan na mo siratu tau tonri dia tu ka sakka na. Dia kan sakka na bola pribadi itu kecuali pakai mengusaha mak buka ki toko ilalang mak balu-balu nakan na tu sakka. Yo poko yonroi mi de pada mi oto pribadi tapi oto pribadi to ngang dia na to mapasilapo oto. Pada mi amas pakai ya perhiasan ipakai de maka na mega hapus ta si tengah kilo na mo 5 kilo ko nak dante mo ide to kasakka na kakama tau penrang karante na 5 kilo dia nakan na sakka de yang penting ta pakai sesuai ya mi kome pilo botingin apa ipake wade mancaji aset ya tu nasaba metangi itarona na ipake na ya sange pariasangnya madake mega apa aja itu tahu lawan na pak diri calo na napake dito na ko to penrang ito. Jadi yero lawangnya dito na kan sakka ko perhiasan de kecuali yero lawangnya yali tapi ini akan memang ya aset maka dia ko masoli matu lawangnya meka balu ya itu aset atau ipake mengusaha itu kan namanya sakka itu tasisa sitaw ngipassu 2,5%. Iya. Ko mapabareki polena asale bersina taleman gaji na karyawan sina parokosana mapacipi keluarkan 2,5%. Magampang ireke. Kada maji to mampasusak kan kamu pasti dak ustaz saya makuye. De tu lemis sangidale tata tamba atau de ko tanya sekka. De tu le. Ya ko pasti dak kami de ti sang kada menre kada le ko tau de. Ta coba ningare makam jasa sekka ya tau misal nasi di juta. Tareke ngitau pe mana menre 2 juta berarti 100% dale ta menre. Ya kok pasti dah kakak dia nak cocok apa ini minonroi meki pasui meka masih kesek kita pasui cedek nama kiro ya kok sakka dia kagak ya sak kok ngalatal meto maka 2,5 selesai dia nak ditawari jadi ya kok meki misang dale tamendre enang kata makam jasa kakak adalah tahun dulu 2 juta sakka ku ya tahun 5 juta berarti 300% me 300% dale tamendre pak mega tahu mega gagana mega tu indran na ini tu ampai indran ni dia ni sakka ki makiro patane di punna itu pahangnya jadi iya tu agama yang makanya rekenna pak mega tahu makana menre dale ku madari mega misusana pak mega tu indrana iyo buko sakaka mapacing jadi makiro itu nak ada sakka wakka dega ga tahu mapasu sakka denenre orang perana ya ko sekke rekka
Cewek kamemat tuh jadi ya moro jolo imon ribi pasti dakeh ya nasu nasaka tatapakan jaki rekenero ya nasu nanya tuh salama nih ya tuh pasti dakeh patambah-tambah mani ya moro saka jolo tapakan jaki paning itawe 5% apa galu tadahu anu kwe galu ledeng yung kosoki 5% tatimba bani siya ga kilo pak mega tuh itu patimba na kurangi aga sesa ukuro kampu kumako sesa dito nano ko pendra iya tatimbangin apa ti sa kadose ko itapaso 5% na magampang mo ti reke kabasnas tabawelo basnas atau kung kakaluarga ta makrawing kamalada kasi malada buti na madaride na lolongang yan alo tali tabantoy apa iya na makanja mo saka na tayo pa di na masulang agagana na po nga latala dya gayang iya mito ko di tapasoy saka na yan kanan to pasi nga aga balao na to ampay madari balao lato pipitawi na pagili na chapuri maka na maga dya si kuya tunan ri balao na di pasoy saka na waktu na natana na sangan nanut kami tu puang pasalama ipo sisa na nadupa dia na kalang kalinga dia na kalingaray po ang Allah Ta'ala palay ko ng parikanto ni Baynebe jipa tumaso ayaw ko na paidompe galo na bapa na iba jayli galo na bapa na ako mapada rosi tapagalo na ma na jadi lelean ni matutu makun rey sesa ada rima raja wa kuilo ina pura natama kanto na marajing tapi ako miti makun rey na kui kasalahan na kadua misi taon ya ko malapa itawe nangakui kesalahan na tu ya na pura malapa pa tadampogi kakasi pa iya tu mengaku ko tu tapi ako pura ya tu dia na mengaku asal leparan itu mana mengaku makun rey salah kemudian saya juga wasiatkan makada jangan tinggalkan itu di makun reye mestinya kan begini kita punya di dalam kamar itu juga tempat sholat khusus ya semihrab aki-buaki kanjala datu komalo sagina-gina mo kamarae okoro alaki sujadang tataruh koro tapat tatai napa tatutup ditutup supaya tidak kelihatan kalau ini kumiki masempajang okoni rotama selalu masuk di situ sholat sunnah situ masuk magai barakahnya itu doa mudah dijabah aja to kalete-lete makai gatau kumi masampaja ko dino ko badrin na lamar la ko sa din kamera ko sa kamera lo sa kalalo ko mon rina WC ko dito ko lari sila ko sa din rosbang desa kada kin rimi masampaja padahal WC na kibuwa 50 juta non rimi jamba maka soli ongkoso na non rimi membuang kotoran tapi dia gaga non rimi berdua-duaan dengan Allah mestinya kaonrot tataro takibua hanya berhadapan langsung dengan Allah supaya ibadah mudah diijabah doa-doa kita itu pokok kung ka masalah tatama ni okoro milodong tapi itu ko pandong apa matanga proses na pa itu padongan nga na langsung ilapor napay na chata malaikat palagi ko yoro hadesa maka da so kami si tinilapor man rasa macan ring ilakit ta so satu de patu nilapor gang ka kami si pinsa hatubot tinade panatalapor dito manoko na magi po ngede na tarime padonga kumakade malaikat na de pa ji ulapor oi kami si kulo malapor ina tu na makai gato milo so sini milo sa peda salasa milo motor araba milo auto mapad di ulo malaikat kalaga ji tu milo na de pa ulapor na barubas si yan na tu ampay makanya ako to masampaja sunna ya ko sampajang si pa bicara langsung si Bapong Allah Taala o kuni suju pacapurang ilaw kong kagaga itu tembus sebab Nabi tamakada onron na atay si babo pun nama cawe ya ko sujud aja tapal-palang ya kong lakay tapajok kamaga lakay masalah o kuni romilodo yun itu gunana sampajangi komunikasi langsung apa ko malaikat kami si pinalapor kadi malaikat sabar ako sebab di po lapor iyo po ko sampajangi tanya urusan na malaikat maka na malaikat iko na si urus si bapong mo yan na to ampay ko sampaja langsung iko suju ki ato ati na tapake kung kasusata tapi tapakanya kiti bate tak milodo pa mega to salah-salah bate na milodo suju na sawe pun kajero lakay ko pa jokala data pun rong nga boleh aja nakajok-kajok ka nakan nastaro lakay na pa idi mato makana aja nakajok-kajok ka pakanya-kanya ki bate tak milodo salah-salah kamay
Kata itu biasa na sengaja tali taruh-taruh tapu kodo pole sapi baitullah. Salah-salah itu Pak dongan. Ia na pole na umrah maka dia malakul maut angatan no. Pole no karawai baitullah we. Akadaki epot talenga dalle na wadinga siarai wiki buruk na nabi tas Masjidil Haram aja tak ada aja tali taruh-taruh tak kodo pole sapi. Ia na pole mati ni na sabali na mato makada. Jadi makanya jadi ko tumilodo tapak kepakanya ki joko ada itu karena salah-salah. Nah, kira jadi doa itu langsung. Tapi toati na tapake ko lalas sampajang aja ni pala-pala. Iya, toati na pake. Ko lalangati ta na sabade na rusak sampajangnya ko kita lalangati. Ya bi ko pala-palang yan kataw pandrita makada dia na cocok. Iya, jadi makiro. Iya aja na kuni sampajangnya aja na talo ka sandro-sandro. Makutanangyo ko sa Andre palagi kung kataw biasa makanya na usap pa po ima ang kamugi po ima apa deti ubarani manyo pa karena imam itu diutus memang khusus di kampung pangulo na matuto kampung ima tayo di ustaz si mako palinga tacica sitaw kung katoy ima tak malak da tajagay maka gitu neti mangi jama-jama mate pak mate pinapagkatolay ya ko kapala desa na pesito majaba maka din kami sili ya ko imak dega melo maju kasi dia isoro ciasi ni pamaka raji jamana mapamulay taw madang ngoy ali naman muloy pa mega to ko mapamadangi sandro minoli na ya ko sandro to talumi na tapu ya ko tanya agesa-gesan anak wali wariala ya itu talue ana ini gare na ya itu magi na mala sama ko na sa iya agesa-gesan ari makadai anak wali mula sa iko. Iya, palai ko tau madang, soro-soro tu jo tangai mako na saing kaje na tajang ni. Kana sandro mako roloni tato macaneri na sai. Anak na natajam, maka dai tau na sai ta dampangi pu sandro de pa tu na pura mabay ni. Segaga. Jadi pui matoli nesang, maka dai ko tau madam makoi wacangi surayasin. Iya ko masisay denu lekedo-kedo pada ko pusay bacakan surat Baraah. Iya ko surah Yasin nilada ibadai baca peringkalingai. Iya ko surat Baraah dena susah deh mas saumi supaya ruhnya itu ditanangkan kemudian dicabut. Makiro iya ko bacakan surah Yasin iya ko lasa pacapurang na mudahkan imate iya ko tania mancipa buray. Pak mega to na sayo baca Yasin mati matu. Tania Pak bunuh to ya tu surah Yasin. Iya itu penting saya sampaikan. Makanya aja tapake imat tak milau doang alena ta surah pa pasti masam pajak. Mega tahu tanya tahu masam pajak 05 baca dong. Iya. Iko ma baca pu imat toli. Ma baca mo jeta kodi? Ma baca mo pa? Baca do salama, baca do wariala. Iya ko baca do wariala pak doang lo ko tahu matewe. Maka danigan ustaz, ini mani bawa. Maka daki sininna Indo amboku kumate dua ni Indo amboku na niya sininna para leluhurku sininna tau mateku macu mana itu nenek talayase aja takada yamanang pusa tu pu imang iya pamega tu tau nasa baca wariala niga nasa yamanang pusa ni mange niga na tu makanya itapu ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila iya tu dua tu bahasana angka makada ila ruhi angka makada ila arwah iya ko makada arwah berarti tomate iya ko makada ila ruh wadi tau tuo nah paham ya iya ko makada ila ruh namo tuo wadi tu kiringang iya ko makada ila arwahi berarti tomate ya tu maka makada ki alam arwah. Maka ada tu ko ya ko tahu mati kiri ngapat ya bacaan ni bacain kolong surah bil falaq kolong surah binas qul wallahu napa ayat kursi napa tilodo ngasalama selesai ya ko baca do salama tatanaiwi dalam rangka aga syukuran pindah rumah tilodo ngi asalama kamun ribolana ya ko oto malioto baru tilodo ngi napaki oto na salama makom itu ya tu baca do salama bahaya ko dinirisam aja kama kanilaw milaw yoto na sapeda milawang nge baca dato mate makoto wariala makoto aja kama makana baca dong naganrusu makana maleka ini gitu bawa di pamupodangi makana ni yang taraka ko
Iya. Jadi mesti aku tanani gak sana. Napi pasti cur. Makanya aku baca doa wariala, kedua orang tua dan para leluhur. Ya ku yawai anak-anak dan keturunanku. Aja na cidimi, ya. Maka ada anakku, lakaiku, betapun. Makanya Nabi itu berdoa anak-anak dan keturunanku. Jadi na ilaw doa ngilayawa. Iya, supaya dia na beta. Dito gaji apo ta beta. Ha? Tapi ang kedua telu kita lau baca maka dia tu anak-anak dia na mabela puluh kusipa na ambon. Ya ko makiro batut tanana tulinan na kita matot tanamona tamatunan na kitoki. Maka baala itu. Napasiwala ko nga lata ala din napasilinarang. Ya ko makanja mo ibate tamatumali loko tomatot ta makanja ahla ta loko tomatot ta napakarlab dito ki anak. Makutiha. Yang makana mapi anak kustas dewa koro ko ambo ko indo ko mapi na kung kay kodangin na madaribe ka bicarana oh makun ray nun ray to bayne ya ko makabila kay may ka pasuron nakakanga jo laka ko di pa namati lampu laca jo lo tagay katijan dele pantatu to oh mega to bicarana anak neto kala suro iya polo ko ito iya nang kamakun ray laikab bio ko lakay na napay po ba pasur kakanga jo laka kupat dia ngilampu laca itanga de gaga may ka bicarana anak neto matukong ka iya makutiha iya to situ ko matangay mabicara 5 tahun ni demo pa bisa mabicara itu 5 karami amma apa itaw cakaru duyet iya makutiha iya na cakarudu na berhubungan na tako monro iya tu metta na pa mabicara bija itu iya na tu nasuroy na bita majenne sebelum berhubungan makutiha ang kapatu bahaya pak narekopure manipi berhubungan na tako berhubungan iya na tu nakan na penyakit ayam anana esai manukam peluk itu jadi makanya larangan aja ta berhubungan ko maliwasangi na sabak makutu tu anak ta iya ko masolada ki pala satu mabatu topi makanya dalam kondisi karena itu ibadah iya jadi itu persiapan na memang makoti aja. Makanya dalam Islam ini luar biasa Pak. Di dalam ilmu-ilmu hikmah itu penting. Kemudian tausahakangi tapakan jaki pas sidak kata usahakangi kong kana bola yonroi makoy minimal 7.000 setiap hari sedekah. Itu patolak. Kalau tau pandrita maka dapat 70 sabu koyak ndak usah cukup 7.000. Aja na kurap itu sabu ta sedekah. Sesok. Sakangi ro sedekah subuh. Ya ko 10 sabu sesok. Na patabawa gilaw masigi tabawa gilaw panti suhang tabawa gilaw ko tapasi 10 ngero. Setiap hari sedekah ki tanya kangi patolak bala. Iya, tanya kangi. Ya ko detulay do sabu na. Yang penting setiap subuh aja to sita pasi 10 nih. Maka setiap tanggal 100 100.000 si 100 sabu tapi cicap disulang rogi ki Pak ya malaikat itu ya minilau do ko masidaka ki ko deta sidaka de nilau do ya ko tak beda ni 100 sabu nilau do ngi maka dai malaikat ko pura nilau do istirahat ki ulah pe ma pasi nilau do yo buko sosoi sosoki nilau do ngi ya na kada nabi ta amala kami na puji po ngala taala iya man nanungang wa in qalla namo cek de ni yang penting mananung karena yang kau butuhkan doanya malaikat. Palai ko subuh tanya ya subuh ya tamelo lo masigi masa baca subuh asidakan ni atau oke masigi eta sidakan karena Allah pokoknya tapatamay napatatokan ngati walay papasalama pun lino akhirat pakubaliro maka gampang aja nama Allahumma sholli ala sayyidina makala ndak mana galeko-leko iya langsung bawan nah kan kayasan niat karena Allah tapi ada doa agak doa ta masidakah ilo doni pun wali papakai untuk papa salama anak orang keluarga aku lino akhir selesai apa kembali aja na karena Allah Pak mega to jeto masumba ya ko si di juta asana na pertama ya ko 5 sabu karena Allah maka na sempo na balukan po Allah taala ya ko 5 sabu di na po Allah taala na pinangkurak ya ko si rati sabu ale jadi tapi dito na ko to penranya di jadi itu
Kita di dalam tasawuf itu diajarkan betul po. Mana saja karena Allah mau pakai ko 5 sabu 10 sabu nape ko si dijuta sabu patama. Mestinya itu si dijuta karena Allah ya ko 5 sabu sabu patama. Kadang kala seke 5 sabu mina dere. Iya ko 5 sabu karena Allah pace runtukan. Dito nakato penrangnya di. Si jana lebih macam ramai. Kemudian saya wasiatkan tapakan jaki asia mama kata aja tasi salah apalagi ini kan bulan Syawal sesudah lebaran. Yang kedua amalan aku puasa sunnah. Tentu nikah apa puasa sunnah tak? Tapi ya kok ya depa. Oh iya, pasang ibu iya ko sawali namo tu puasa qada mani. Jabana tanya kang puasa sawal. Puasa qada pasal puasa perlu macio to itu puasa sawal tak. Nah sabab maka dami hadisa berpuasa 6 hari di bulan Syawal, mapuasa anang ngasona o ko ulas sawal. Jadi namo mapuasa qada ki ko kumi ulas sawal nadapi anang ngasona itu sudah terpenuhi. Tapahan nih. Itu ulama Syafi'iyah itu mazhab Syafi'i itu jumhur ulama sudah mengatakan aja mana tanya kang puasa sawal tanya kapan puasa qada kecuali laki-laki nasabah itu ka puasa qada nak apa pada itu nak kena lampu merah iya maka dawe na puasa sunnah mo cocok ni dia na marigaga ya kode tajamai rogimi tapi maka dia na bitta. Siapa yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, itu seakan-akan berpuasa 1 tahun. Mereka tahu salah paham. Nasa ngiron nang yasona pada kusitaungi tania. Ramalangi tambay an nang yasona magay nasaba tasi dia puasa 10 tu nilai na. Maka dia manja bil hasanati palahu asram salihah ya kopigo koci di decing kali 10 makanya 30 hari puasa Ramadan kali 10 mancanya 300 annang asona ulas sawal kali 10 60 na 360 na asolalan na si taungi makiro tapahan nih maka ada 20 apa niya sera puasa kustas tuna ramala din agad na 30. Yan na tunang kataw pandita pahadesa makada iya kukurangi puasa aja na to manre na to lomalepa itu terhitung 1 hari puasa. Makanya ko Idul Adha dito manre na to lomalepa na sabak kita sebenarnya puasa 8 9 10 Zulhijjah. Iya ko ganna puasa manre ki na palomalepa. Karena tidak makan sebelum lebaran itu dihitung 1 hari puasa menurut ulama hadis. Tapi ya ulama fikih selamanya Idul Fitri makan dulu baru pergi lebaran. Idul Adha disunnahkan tidak makan kemudian lebaran. Makiro. Tapi kalau ulama hadis tidak. Sebab maka dia tidak makan itu setara dengan 1 puasa. Tapi aja tak puasa materu. Boleh ki malam Pak Andre ini itu terhitung 1 hari. Tapahan jadi sego ni rokapa menyaman ya tidi tu dami tak kena tambah nanti 10 di sini. Maka kemudian penutup saya ingin sampaikan karena tadi saya diminta baca doa Bapak Ibu sekalian penting sampai kami apa agak-agak kan ini bulan Syawal tausa kami angka kama mo pabosi tadapi kubosi ulang ngapa bulan April ini bulan Nisan kata Rasulullah pati malansung iway pole langi aja nang capak na singetala sapaki bakoro atau ember yang besar ya kode na baru pura nitapake tabukui kanto plastik na patapati malansung pole langi tadongi roe agi bacangi suratul Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, ayat kursi. Akapitu pulo manang ibaca. Aga gunana yanang kataul pakai puramakbay ni nadega bijana suri minum yet. Pitung ngeso. Setiap pagi dan sore.
Insya Allah dikasih isyarat langsung itu. Ya konite ya lena matampu na patadeng berarti dia memetoga ke keturunan. Tapi ya kona polei anak-anak bicu nite ko anak arwane polei suruh piara anak arwane napa ya le keturunan. Ya kona ite ya lena manipi rendring anak-anak makunrei suruh piara anak makunrei napa ya le keturunan. Kecuali manipi na tampu atau menggendong anak kemudian hilang berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Ya ko angka lasatta modot toro pusato detis sangi macane ni makbura detis sing kadaga pak burana tinungi ya wa pitung ngeson setiap maghrib namo sitago si bawa subuh si bawa sore atau malam dengan pagi namo sitago mi tinung itu akan diberi petunjuk layalengi tulalan nipi maka dia wad diburai la samu atau akwa wad dimupaki itu. Ya kung kataw ang kainran na denu lewajai ang kasampajan na ulang iya sa sampajan sunna utakay kasuroy mas sampajan mo kulang ulas sawal to mi bawang. Jadi puasanya puasa sunnah sawal puasa sunnah ang katoto sampajan na ulas sawal asana salat sunnah utaka arwa rakanna tak don rakaci di bersalam tapi kulallahu baca pangupuna akka 15 si rakangi itu dikerjakan selama 8 rakaat selama bulan Syawal. Ya kode tulay na mo cicam ni si minggu ya kode tulay na mo cicam ni tapi ia sampajangi kota jamai apa padilana nomor sidi kong kain rata insyaallah itu akan terlunasi. Yang kedua ia kong kalasatta detis sangnya ke pak burana ini juga. Kemudian yang ketiga ya kong katau denis sama bicara suruh amalkan ini. Kemudian yang keempat ini sholat sunnah utaka ya kong katau melolos sompa tasuri jamai anak pajoka insyaallah berhasil ko asaparan itu kuncinya. Ini namanya sholat sunnah utaka. Jadi itu sholat sunnah di bulan Syawal itu ada di kitabnya si Abdul Qadir Jilani. Saya kira ya no pangolongan bapak ibu sekalian mamagi-magi napa barakai pamala taala.